Još prije 30 godina u vrijeme Jugoslavije pomagao sam vještačkoj inteligenciji da dođe pameti. Radio sam sa samoučećim softverom za prepoznavanje skeniranog teksta. Kada neko slovo softver ne može da prepozna, pita mene za mišljenje. Na početku je često tražio sud od mene, ali je vremenom omudrao i prepoznavao tekst jako dobro. Vještačka inteligencija je odavno prisutna, ali je ljudima postala tek vidljiva pojavom chat botova koji primjenjuju vještačku inteligenciju. Chatovanje nema veze sa vrstom ratovanja, nego u prevodu sa američkog jezika znači časkanje, a bot je skraćenica unazad od češke riječi robot. Pitao sam jednog od chat botova koliko je bilo Srba u Sarajevu na popisu prije secesionističkog rata od Jugoslavije i dobio sam veoma precizan odgovor: 157.143. Na pitanje koliko sada ima Srba u Sarajevu dobio sam odgovor 13.000 po popisu iz 2013. godine. Zahvalio sam se chat botu što je kratko i jasno pokazao da je u Sarajevu napravljen genocid nad Srbima, jer je očigledno veliki pad broja Srba. Chat bot se nije složio sa zaključkom moje prirodne inteligencije, pa je rekao da je u pitanju kompleksna demografska promjena, migracija stanovnika uslijed rata, preseljenje i ostali šupljikati. Kada sam ga pitao zašto to isto ne kaže za Srebrenicu, da je kompleksna demografska promjena, migracija uslijed rata i slično, rekao je da za Srebrenicu postoje presude, a za Sarajevo ne. Ako za nešto ne postoje presude nekog suda, ne znači da se nije dogodilo. Logično. I tako se chatovanje moje prirodne inteligencije sa vještačkom pretvorilo u svađu sa moje strane i učtivo glupiranje sa botovske strane, pa sam na kraju iznerviran rekao da je ona jedna obična antisrpska propagandna alatka, a ne inteligencija. Da li ste se i vi probali svađati sa chat botovima na neku temu?